Чуваш Генри Педемращей ребекех архив каже акцийльтрі. Республикари авалық управши земшак эшпужа яланах тёплень хадерленеші. Хархинче візем халыха мінбе палаштарныне Алексей Енейкин білет. Чуваш кино студибе электронлы документсен патшалық архивінде шулталықра бір ребулагану явгаже яланах козықлы ирдет. Кунды залзенчеш кула чизембе студентсем тюлевзерех фильмзем гурашы, паллы чинзембе тіл бұлза калашашы. Кожал шаршывра театр шулдалыке булныне жуда илзе, хальхинче шамрыксене пугане театрын артизезем Геннадий Кириллов тата Ольга Тарасова савындаржыш. Тәрлі спектакль зыбыгысене кыдартырыш. Театр эшехеле бирги галазабажыш. Хаваска молдыым багилдем. Мен шындесе сине бегунда премеш худ. Нихышанда булса курман. Печи кураганы марзембетель булмашкында шавдери. Камаллы бульче. Мен шындесе сен эбир ветха. Чеваш патшалық пугане театрын артизизем. Печи кураган зене. Күнзерен савындармадары жатпыр терлерен спектакль кадарца. Ажа зембе пірле паян. Калашырымыр, кулдымыр. Пірле ша кажа иртердемір. Хыназыне архив материалы зене узу курса Вера Кузьмина бірге югерне шене фильмба балаштаржыш. Тухырвынулды жулагайна артист пуринжінде ыры дәсліх. Архив кашенже алық керек камжында ұшы бүлжі. Чуваш тада вырыс киноиндустриян историебе балашас деген земвали козықлы курав хадырлене. Кунда сағырвуны тухырвуны жулгаялла гыларны фотоаппаратсембе кино югермели дада кыдартмалы хадырзем, халі урых ништа дупмажук хайне еверлі приборзем упранашы. Уяв каже шене курав залы евер музейда ушрыш. Кунда перенку музейра ик шерытла техника. Кинооборудование кунда берин черле кунда оборудование, кинопроектор земде бур, кинокамера земде бур. Музейне бір малла адамдарашын, пылкадашын. Кашне жилах пере парнелеше техника зене, кунда нумаеш техники перешін зем хызмех паны булна. Кунда бір чіне пырхына зене, келчер пахма таргашын. Курав тебелне паллах ырыгымылы шинземде буянладашы. Парне параганзем архив кашенже яланах пур. Килде шухалма булдараган аваллых кунда эмер упранать. Чуваш республикин история архивенже уявгашнеде театр артизезем илемгюджеш. Телбулова школ коллективезем культуроба искусство ешченезем худшынжеш. Кунды залзенже булза гурджеш. Уйрумах театр жулдалыгы бедада чавашлықпа жиғынны гример бөлімі хыназыне дылкынлары. Шавынбегех шубашкар билік шыралы жулдулдарныне халалланы гедесте курагана аваллыға сынлаган пуян документпа дәлендерет. Шубашкар историне сынлаза бараган документсем пиден умай. Візіне бір упраза халық патни жидерме дырыжат бір. Тәпленрех пілестезесін, палақ күнда кедет бір тәпчев жізене интересленеген жінзене. Мен жіндезен паян хигуравра, и бір пиде пачақ паяне анжақ кыдартма бұлдарат бір. Анжақта паян хи мероприятизем, жінзене история бет услашма, хамыр буласлыға история видер курма бұлыжыш. Архив кашенже курны илтне патриотла дуемзем вратса, шәне пархадарлы жуғышсем журатныне галарыш худшыннызем. Чуваш республики жын пызык уявызем шицебына май, шағынбек шуғыш журалжы. Чиперемежі историне, пал событтизене, урамзенжи, шуртсенже, пужы вырынзене үгерзе кыдартарас келет. Онгышын шағынбегек чуваш халықын уявызене. Төп урамға шубашкар хулынже. Ана три чуваш хирарын бәрженін, тури чуваш хирарын бәрженін, е чуваш хері, төп теріс тұғынны тумбаладыраган хербек атчына үгертегес келет. Урамға вырнашны шуртпа шиғындарза пулмалла. Шауна дума архив ішченеземге, культуру министерстве ішченеземге тұрышсасын, шақ шуғыш сене кыштақта болин, пұрны жақертме май келзесін пиде аван политші. Архив каже, чаваш енре аваллық управы жезенжи пұрлықпа қызықланаган шаршер жинна бұхры. Візенжи экскурсизем пуринжінде узылы иртіріш. Чаваш енгаларым вали Алексей Енейкин, Владимир Смирнов.